Europe for Citizens je bil naslov mednarodnega projekta v času praznovanja Dneva Evrope oziroma povod, da se je 5-članska delegacija naše občine drugi vikend v maju udeležila mednarodne konference, ki jo je gostil odbor za pobratenja Associazione i Gemellaggii iz dobrih 270 km oddaljenega italijanskega mesteca Ponte San Nicolo. Namen današnjega druženja oziroma tokratnega druženja je pa spoznati ljudi, s katerimi bomo v prihodnosti sodelovali, poiskati možnosti in priložnosti, da pride do podpisa listine o pobratenju, ker sta občini nekako podobni na različnih in večjih področjih, in ne nazadnje, da skupaj z delegacijo francoskega Kreja poskusimo dogovoriti naše srečanje v Franciji in podpis listine o pobratenju. Sala Civika ali po naše občinska dvorana je bila prizorišče dvodnevnih delovnih delavnic v okviru projekta Europe for Citizens oziroma Evropa za državljane. Con la loro azione quotidiana. Stoterica udeležencev iz 7 držav udeleženk, poleg gostiteljice Italije oziroma Ponte San Nicola, še Anglija z mestom Sheffield, Nemčija z Gütersloh, Poljska z mestom Dobra, Madžarska z Bajo, Francija s Krejem in številčno daleč najmanjša udeleženka Slovenija je tako precej delovno 9. maja praznovala Dan Evrope oziroma Mir in enotnost v Evropi, ko obeležujemo obletnico zgodovinsko pomembne Schumanove deklaracije. Robert Schuman je namreč v govoru v Parizu leta 1950 predlagal novo obliko političnega sodelovanja v Evropi, ki bi zagotavljala trajni mir med narodi Evrope. Letošnje prvo mednarodno sodelovanje občine Medvode v tujini je bilo predvsem izobraževalne narave. Precej obširno so predavatelji predstavili sodobne medkulturne vidike zaposlovanja, Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic, pomen pospeševanja razvoja prijateljskih odnosov med narodi in še marsikaj drugega. E invece la cosa più importante dal mio punto di vista è il mettere in relazione i paesi dell'Europa, perché sono convinto che l'Europa, più che formarla le leggi dall'alto dei nostri governi verso il basso, siano proprio formate dalla gente che si sente sempre più europea e quindi insieme vanno a formare l'Europa e l'Europa possa portare pace, prosperità e ricchezza ai nostri popoli. Člani delegacij iz 7 evropskih držav smo bili seznanjeni oziroma bolje rečeno smo obudili spomin na Maastrichtsko pogodbo, ki je mednarodna pogodba Evropski uniji, ki so jo 7. februarja leta 1992 v nizozemskem Maastrichtu podpisale države članice Evropske skupnosti in je stopila v veljavo novembra prihodnjega leta ter tako politično in pravno združila članice oziroma uvedla državljanstvo Evropske unije, ki ne nadomešča nacionalnega državljanstva, temveč ga dopolnjuje. Vsakdo, ki ima državljanstvo države članice, je hkrati državljan Unije. Ravno zato je danes študentom, dijakom in osnovnošolcem omogočeno, da so njihovi izpiti enako ovrednoteni tudi na izmenjavah v tujini oziroma v državah članicah EU, kar je velik korak pri vzgojno-izobraževalni integraciji in posledično integraciji mednarodnega zaposlovanja. Na podoben način morajo ambasade držav članic EU v tretjem svetu pomagati drugim državljanom iz EU v primeru, da njihova država nima predstavništva v tej državi. First of all, it's something that we all believe and we think that giving good information to young people about the possibility to move around in Europe, to build relationship among different countries is really, really important, especially during these difficult economic times. Torej, stremimo k politični in ekonomski enotnosti s skupno identiteto. Lo scopo di questo evento è stato appunto avere chiare le idee di alcuni paesi europei, tipo quelli che abbiamo citato, che sono interessati a proporre la possibilità di dare lavoro ai giovani, soprattutto giovani disoccupati, soprattutto non solo qua in Italia ma anche all'estero, dandogli delle direttive e dei consigli utili senza che vadino questi ragazzi, partano allo sbaraglio delle persone.
Glavnina predavanj je bila namenjena medkulturnim vidikom zaposlovanja mladih. Medtem ko se v naši državi soočamo z visoko stopnjo brezposelnosti mladih, smo na primerih dobre prakse iz tujine spoznali, da vstop mladih na trg dela vendarle ni vedno težaven. Germany, you don't have to wait because in our region we have a full everyone is working. And how friendly is your town for young job seekers? Oh, I would say that we are very friendly and we ever get good solutions. Now the students ever are welcome. We in short times we could find host families where the students could live at and get shown the presentation, get presented to the area around. So. I've only positive experience. A po večini, tudi pri nas, je praksa precej drugačna, delež mladih, ki podaljšujejo svoje bivanje v izvorni družini, kar je največkrat posledica brezposelnosti mladih, pa žal še vedno strašljivo visok. Percentuale precisa non c'è perché va a confondersi con la grande città di Padova che è qui alle nostre confinante con Ponte San Nicolò, ma ovviamente per i giovani è più alta rispetto al resto della popolazione e siamo comunque attorno all'8%, dovremmo essere 7-8%. How is your town career friendly for young people who need job? Good question. It's a small town, but we do have 15% unemployment. It's a tourist town, especially in the summer. There are jobs, but a lot of people, if they want a higher qualified job, they have to move to a big city. And one of our problems is transport. If young people don't have a car, public transport is not really adequate for getting to work. What about language knowledge? That's also a challenge. People in France learn English and German at school, and quite a few learn Italian and Spanish. It is difficult to have it's important to have a good enough level to work in a different country, of course. Ocenjujem, da je pomembno, da se mladi aktivirajo, da poiščejo tudi preko teh prostovoljnih in mednarodnih izmenjav izkušnje, osebnostno rastejo in na ta način pridobivajo priložnosti, da se lahko zaposlijo ne samo v tujini, ampak tudi v Sloveniji. Včeraj smo imeli primer dobre prakse podjetja v Ponte San Nicolò, ki skrbi za to, ki želi mlade, ustvarjalne, kreativne in inovativne mlade, in mislim, da tudi v Sloveniji imamo zelo veliko. Nenazadnje sem zelo vesela, da na drugi strani kamere stoji en mlad in kreativen Medvoščan, ki mislim, da bomo o njem še slišali marsikaj. Prehod iz izobraževanja na trg dela za večino mladostnikov ni enostaven, zato mladim navadno ne preostane drugega, kot da se zanašajo bolj ali manj na lastno domiselnost. Mislim, da če smo zainteresirani in če imamo željo potem, da se izkažemo, se vedno najde nekje nekdo, ki nas je pripravljen podpreti, nam nekaj pokazati, nam nekaj razložiti. Vsaj, kakor imam jaz izkušnje s tem, res nisem imel nikoli problema. Karkoli me je zanimalo, sem vprašal, sem dobil odgovor brez vsakega problema. In tudi priložnost, da sem sam probal, sem se sam naučil in tako naprej. Menim, da je naša država relativno prijazna do mladih iskalcev zaposlitve, je pa to predvsem odvisno od področja, na katerem se mladi hočemo zaposliti. Nekatera področja imajo več možnosti za zaposlitev, druga manj, tako da je predvsem na koncu vse odvisno od naše izobrazbe in naših želj po zaposlitvi. Strani države gostiteljice je bilo predstavljenih kar nekaj primerov dobre prakse z področja zaposlovanja mladih izven matične države. V Ponte San Nicolò na primer imajo mladi na voljo kar nekaj ustanov in organizacij, kjer jim ponujajo tovrstne informacije in pomagajo na poti iskanja zaposlitve v tujini. Lo scopo di questo evento principale e specifico è il collegamento tra i giovani e il mondo del lavoro e lo scambio di esperienze, mondo del lavoro e il mondo dei giovani. It's to inform younger people in our group and older people about the possibilities of moving to another country to find work, because in France we have a lot of unemployed young people. We have a lot of people who are unemployed who have not many qualifications, but in our group today we have highly qualified people who would like to move to another country.
EURES ali Evropski portal za zaposlitveno mobilnost združuje na tisoče registriranih delodajalcev in iskalcev zaposlitve iz vse Evrope, zato velja za učinkovito podporo zaposlovanja v Evropi. Ad alcuni servizi, alcuni sono stati presentati anche oggi, l'ufficio Informa Giovani, Informa Lavoro, e soprattutto cerca di mettere in comunicazione la domanda di lavoro e l'offerta di lavoro a cosiddetto chilometro zero, diciamo in Italia, cioè il più vicino possibile per evitare che il posto di lavoro e la propria residenza siano troppo distanti. Podobno vlogo opravlja Erasmus+, novi program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje do leta 2020. Kakor opazujem, službe so, samo nekateri niso pripravljeni začeti čist na ničli, mislijo, da ker imajo diplomo, potem lahko pač so kar takoj direktori in mislim, da bi mogel vsak začeti najprej na ničli iz čisto osnovnega delovnega mesta in se potem povzpeti. Službe so, treba je pa pač razumeti, da ne boš dobil takoj tiste, ki si jo zaželiš. Kar je meni znano, so najbolj iskani razni inženirji in pa stroka na področju elektrotehnike in računalništva, ker gredo tudi vse ostale stroke počasi v digitalizacijo in je potrebno precej ljudi iz te stroke, da se zadeve lahko izvedejo. Erasmus+ podpira mobilnost posameznikov, zlasti dijakov in študentov, ter mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami z namenom modernizacije ter sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela. In kaj bi torej dejali, kaj je skupna rdeča nit vseh teh mednarodnih izmenjav? Kaj je glavni namen? Je to učenje jezika, spoznavanje drugih držav, medsebojno povezovanje, deljenje podobnih izkušenj, primerov dobre prakse? Tako kot si rekla, se pravi izmenjava mnenj, učenje jezikov in tako naprej. Kaj pa včeraj smo slišali tudi dva primera dobre prakse, dve navdušeni dekleti, ki sta bili na izmenjavi, ena na Madžarskem, druga potem tukaj v Sloveniji. Kakšne so vaše izkušnje? Se mladi iz daljnih držav dobro znajdejo v Sloveniji? Odvisno od posameznika, mi imamo že več let izkušnje podobne, kot sta bile te dve punce, se pravi, to je Erasmus+ projekt, izmenjava ponavadi pridejo za 1 leto. Odvisno je od človeka, koliko želi odnesti, pa tudi resna organizacija mora ponuditi možnost, da se uči oziroma da participira, deluje na tem področju, zaradi katerega je prišel. Ja, tudi na naši šoli so zelo aktivni, vsako leto potekajo različni programi, tudi prihodnji teden gostimo Francoze, ki pridejo na izmenjavo in jaz upam, da bodo še naprej tako aktivni, kot so bili do zdaj in se veliko naučili in spoznali ne samo kulturo drugih, ki jo lahko prenesejo in primerjajo z našo, ampak tudi ostala znanja. Zlasti za tiste, ki se še vedno formalno izobražujejo, so na voljo pestri programi mednarodnih izmenjav. Moje izkušnje z mednarodnimi izmenjavami so različne. Vsaka država, vsak prostovoljc je nekaj posebenega, vsakemu posebej si treba posvetiti, z vsakim je treba delati na svoj način, ampak mislim, da na koncu vsi skupaj sodelujemo, smo pripravljeni delati, da projekt lahko super uspe. Seveda pa je znanje tujega jezika še vedno sredstvo, ki najučinkoviteje odpira vrata v svet. Kakšne so tvoje izkušnje? Je jezik res tisti, ki odpira vrata mednarodnega sodelovanja? Definitivno. Mi, na primer, imamo tudi v zavodu European Voluntary Service projekt, kar pomeni, da prihajajo prostovoljci iz cele Evrope in tam je jezik pogovorov vedno angleščina. Če ne bi obe strani znale nekega skupnega jezika, potem projekt ne more uspeti. Ja, definitivno je jezik potreben, ne moreš iti v državo, ne da bi znal jezik in se jezika tam učiti, sploh če si, ne vem, strokoven na nekem področju, potem je fajn, da ta jezik, oziroma je obvezno, da ta jezik tam poznaš. In mogoče glih zaradi tega so v redu te izmenjave, ko so še pač v času študentskih let, ko je predstavila gospodična, ki je bila na izmenjavi iz Madžarske v Italiji, se želi naučiti italijanskega jezika, ker je imela željo nekoč potem to delati v Italiji. Absolutno. Jezik je res, oziroma tako kot pravijo, meje mojega jezika so meje mojega sveta. In vesela sem, da lahko slišim, da naši učenci iz osnovne šole Preska pridejo nazaj pohvaljeni, da obvladajo, da se znajo sporazumeti in da so navdušeni tudi sami na tem. Vsekakor mladim bivanje v tujini predstavlja priložnost za samostojnost in osebni razvoj. Definitivno se vsak, ko pride v tujo državo, zave stvari, ki se jih prej ni in vidi
ne samo svet, kulturo, ljudi, ampak se zazre tudi vase in lahko marsikaj se obogati tako na čustveni kot intelektualni ravni. Poleg tega je pa še vedno zanimivo in prijetno. Pa se vam zdi, da mladi znajo uporabljati jezik tudi v praksi? Vemo, eno je pisati šolski esej, drugo pa se je sporazumevati in to tako, da si upamo. Vemo, da predvsem mladih si ne upa, so nekako sramežljivi. Ja, res je. Večinoma si ne upa govoriti, nekateri so malo bolj perfekcionisti in upajo oziroma nočejo delati napak, ampak sem vesela in dejstvo je, da vsi v situaciji, kjer morajo govoriti in ker se morajo sporazumeti, uporabijo vse svoje znanje in da je to znanje dejansko tisto, ki tisto pravo znanje, ne samo šolsko znanje, ki je mogoče za nekatere pač se jim ne zdi uporabno, ampak ko gre v svet, znajo uporabljati jezik in to je cilj. Torej, angleščina je ključ do evropskega sporazumevanja v Evropi? Sigurno. Ne samo angleščina, tudi drugi jeziki, ampak definitivno je en jezik, ki ga vsi razumemo in upam, da vsi v prihodnosti govorimo. Glavno sporočilo precej obsežnega predavanja na temo Human Rights ali človekove pravice pa je bilo, da politika ni tista, ki ima v rokah vse niti, pač pa so državljani tisti, ki lahko sami svojo aktivnostjo, nacionalnim interesom, promocijo in povezovanjem storijo največ za prijetno sobivanje v združeni Evropi. Yes, that's what we hope, and it's also about making contact with the other delegations. From Poland, from Medvod and Italy, of course. It's also an experience for some people, first trip to Italy, the first time staying with a family in a different country. So that's the twinning aspect, which is very important to us, to me. The biggest meaning of twinning, on my opinion, is to build bridge. To build bridges, that means to build friendships. Most of all, of our global world and so global Europe, so that children in younger years just can see that they have chances, maybe not here at home, but maybe in the neighbor country or so. So this is a real important part of our project. Because if you want to move around, if you know somebody in a place, it's easier to go there and get the first help that you might need. So, but as I said, in this association we are all volunteer, and but because we spend a lot of our time, but because we really believe in this project. Precej obširno so predavatelji predstavili Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic, ki je verjetno najpomembnejši dosežek Sveta Evrope pri uresničevanju varovanja človekovih pravic, saj je kljub dejstvu, da ima v različnih državah različen položaj in moč, njen temeljni namen zavarovati in razviti vrednote in ideale demokratične družbe, pri čemer nosi odgovornost za varstvo človekovih pravic vsaka izmed držav pogodbenic posamezno, obenem pa kolektivno vse države pogodbenice. Podrobneje je bila predstavljena tudi Evropska listina o temeljnih pravicah. Epilog predavanj je bil bolj sproščene narave, pa zato nič manj zanimiv. Za nekaj minut smo oder zavzeli predstavniki držav udeleženk in skušali ostalim udeležencem čim bolj slikovito predstaviti svoj kraj oziroma ga umestiti na zemljevid Evrope. I will be very short because I think that through the film of our representation you will see the best view or the best vision how our municipality looks like.
Da so bile tuje delegacije nad našimi predstavitvenimi filmi, Zavod za kulturo in mladino je predstavil še 2, ter Osnovna šola Preska enega, navdušene, smo potihem seveda pričakovali, enako z velikim zanimanjem smo si med voščanji ogledali zanimive predstavitve vseh 6 gostujočih držav. I'd like to say how wonderful it is to be here, and I'm so happy to be here. I don't know if everyone else feels the same. Yeah. And it's amazing, it really is lovely to be part of an international community and feel so welcomed by so many countries, and thank you for inviting us. Glavni organizator dogodka, Associazione Gemelagi oziroma po naše pobratitveni odbor iz Ponte San Nicola sicer šteje okoli 40 članov. Ob tako velikih dogodkih, kot je Europe for Citizens, se jim pridruži še vsaj toliko prostovoljcev, ki poskrbijo za nastanitve in prehrano gostujočih udeležencev. Chi ha partecipato a questo convegno c'è stata la Polonia, la Francia, l'Ungheria, la Slovenia, la Germania e la Gran Bretagna. E complessivamente siamo 98 persone presenti qua. Ma io sinceramente i problemi ce ne sono moltissimi. È un evento che richiede moltissimo sforzo e lavoro. Sinceramente io preferisco, se a questo punto la qui presente è una che ha lavorato moltissimo insieme a altre 2 persone e forse è più in grado lei per poter raccontare i sacrifici che hanno fatto avendo anche una famiglia. Io sono pensionato e ho tanto tempo libero, però mi sono stressato anch'io. So it's difficult to get all those volunteers. Well, no. Actually, I personally was very surprised because people really want to help young people. They want to help foreigners. So that was very, very, very nice to see how the local population, participate in the project. Zaradi odlične italijanske gostoljubnosti smo se v Ponte San Nicolo prav vsi počutili dobrodošle. Very surprised. It's the first time for me. I'm in Padua. And everyone here is really gentle and you feel that you are welcome here. So it's a pleasure to be here. Ponte San Nicolo je občina v bližini Padove v italijanski regiji Veneto, ki se nahaja približno 30 km zahodno od Benetk. Skozi stoletja je bilo mesto prizadeto številnimi poplavami, danes pa je razdeljeno na 5 župnij in ima okoli 14.000 prebivalcev. Tudi sicer je naši občini v marsičem podobno. Poleg enakega števila prebivalcev imata obe status predmestja velikega mesta, vodnatost oziroma veliko poplavno ogroženost, naši barki sorodna ustanova Amici del Mondo, ki ponuja sobivanje skupnosti ljudi s posebnimi potrebami. Italijanska občina se je podobno kot naša v zadnjih desetletjih izjemno pozidala in pri tem vzorno poskrbela za kulturo bivanja svojih občanov. Nezanemarljivo dejstvo pri mednarodnem bratenju je tudi bližina, mesti sta med seboj oddaljeni le 3 ure vožnje, kar predstavlja odlično izhodišče nadaljnjega povezovanja. Cray has been twinned with Ponte San Nicolo since 2001 and I've been the president for 2 years. This is my second year, but my first visit to Ponte San Nicolo, which is wonderful. In Cray, it's it's quite a big association. We have a lot of people involved and everyone's very excited, hoping that the twin friends will come to our festival, our medieval festival, in 2 weeks' time. And what do you think about Italian hospitality? Oh, it's wonderful. We love being here. We've been very well welcomed. Most people are staying with the family, which is what we wanted. And we're having a very good time. Tuji soudeleženci imajo po večini precej več izkušenj s pobratenji znotraj evropskih mest. Tako na primer je nemško mesto Gütersloh pobrateno z mesti v Franciji, Rusiji, Angliji ter na Švedskem in Poljskem, Ponte San Nicolo pa z nemško Nido, francoskim Krajem in poljsko Dobro. Glede na situacijo, kakršna ta trenutek je občina v navezovanju stikov z 4
mesti, to je Olofstrom iz Švedske, Zaječar iz Srbije, Ponte San Nicolo iz Italije in pa Kre iz Francije. Najdalj smo v teh pobratitvenih sodelovanjih blizu s Francozi, kjer računamo, da bo še v letošnjem letu podpis listine v Franciji in potem pač tudi gostimo našo delegacijo v naši občini. Želja župana Ponte San Nicola pa je bila včeraj izražena, da si želijo, da tudi mi pripravimo to listino in podpišemo pobratenje. No, ta projekt Europe for Citizens je kar precejšen organizacijski zalogaj, tukaj nas je kar preko 100, smo včeraj že slišali, kar pomeni, da je vključenih kar lepo število prostovoljcev. Kaj menite v naši občini? Bo to težek zalogaj? So ljudje pripravljeni sodelovati pri tovrstnih mednarodnih projektih? No, jaz sem prepričana, da volja ljudi je velika. Nenazadnje imamo v naših društvih in v naši občini veliko prostovoljcev, ki so pripravljeni na tem področju sodelovati. Marsikdo je pripravljen, pa mogoče ni bil povabljen zraven, zato je tudi zunaj javni razpis oziroma povabilo župana, da se ljudje prijavijo v odbor za mednarodno sodelovanje, kjer naj bi svojim znanjem in izkušnjami, predvsem pa z idejami, pomagali na tem področju storiti korak naprej. Strani naše občine je formalen podpis listine o pobratenju s francoskim mestom Kre, torej predviden v septembru. Is it easy to get volunteers in your country or not? Sometimes it's difficult. It's easy to find people to help organize an event, a daily event. It's not so easy to find people to help with administration of the association, but in general it's pretty good. And the other thing I'd like to say is that we're hoping to become twinned with Medvod, and we will hope to receive a group in Kre in September to formalize the twinning agreement. Prihodnost Evrope je multikulturni dialog, tega pa najlažje dosežemo v duhu resničnega prijateljstva ter medsebojnega spoznavanja in razumevanja. Preko pobratenih prijateljskih in partnerskih mest se začrtane smernice mednarodnega sodelovanja lokalnih skupnosti in njihovih prebivalcev najenostavneje realizirajo.